DK Digital. I'm so sorry. Don't worry. I cannot believe this was Can I sit with you? Opa, šta je ovo? Stenerson. Nemoj da, stignem, meni zna poleti ruka pa sidi na rukama, da. Da, možeš. Tu stati, pa ću raditi. Brate. Novinar u usponu. Evo, prošao si kroz dvoranu, vidim osjećaj sada tu, meni se bliži kako se osjećaš. Evo, atmosfera je krasna, ali nema šta, idemo se zagrijati, ulazi. Ima li treme ili rastavno uzbuđenje? A malo treme, ali više pozitivno uzbuđenje. Dobro, kako se onda kreniti sada za ovaj meč, ima još neka posebna? Ma ništa. Neki ritual? Ništa, uvijek isto sve. Zagrijati se ide. Raste li samo pouzdanje, ko se bliži meča? I sekundu u sekundu. Vidim evo podršku stižu, Marko Milan se javio, Babić mi se javio, svi priželjkuju velik meč. Možeš li to isporučiti, jesi li spreman? Mogu. Hvala ti puno. Hvala svima. Tanko! Mogu.
combats, 15 victoires, dont 11 KO. Il n'a que 26 ans, il est croate, Petar Millar. L'arbitre de la rencontre sera M. Amar Sakraoui. Dans le coin rouge, il a 26 ans, 1m94, 100 kg et 800 grammes. 15 combats, 15 victoires, 11 par KO. Il est croate, Petar Millar. Et dans le coin bleu, 108 kg, 300 grammes. Médaille d'or des Jeux Olympiques de la jeunesse à Singapour en 2010, champion du monde amateur 2015, champion olympique à Rio en 2016 des poids lourds. Et le 5 mars dernier, il devient champion de l'Union européenne des poids lourds. Il est l'artiste qui combat 10 victoires, 8 KO, il est vaincu, Denis Millar. Monsieur Amar Sakraoui, qui va appeler les boxeurs.